бинандагони азиз, шумоёнро бо офарандаи ин зебоиҳо ошно месозам, ки воқеан дастони мӯъҷизаофару дили бузург дорад ва ҳамаи ин зебоиҳоро аз тахайюлоти худ эҷод кардааст. қаҳрамони навбатии барномаи эҷоз тарроҳ Матлуба Ниёзова аз шаҳри Хуҷанд мебошад. Матлуба ҳанӯз аз наврасӣ ба ҳунармандӣ шавқ дошт ва ҳамон шӯлае ки меҳр ба ҳунармандӣ имрӯз ба оташи муҳаббат нисбат ба ҳунарҳояш мубаддал гашт ва атрофро аз зебоиву рангорангӣ гарм намуд. мақоли ба як мард 40 ҳунаркамро ба мардон бештар нисбат медиҳанд, аммо қаҳрамони мо дар намуд мисли гул нозук асту дар ҳунармандӣ бо ҷустуҷӯҳои нав қавӣ иродаву мардсифат. бале, Матлуба навъҳои зиёди ҳунарро дорад. асоси ҳунарашро попурзанӣ ташкил медиҳад ва тарроҳиву кашидадӯзиву мӯҳрадӯзиву заргарӣ попурзаниро пурра менамоянд. барои офаридани тарҳи нав дарки рассомӣ низ зарур аст, зеро ӯ нақшҳо ва тарҳи либосҳояшро худаш мекашад. пеш аз оғози кор мо ҳар як асарро аввал дар рӯи флизерин клевой мегӯем. онро мо аввал нусхаашро мекашем. чӣ хеле ки ба мо аз давраҳои қадим боқӣ мондааст, мерос мондааст, ҳунари чекандӯзӣ ин яке аз ҳунарҳои қадима мебошад ва инро ман аз тахайюлоти худам онро дар рӯи матоъ тасвир мекунам ва матои ширешдорро ба рӯи матоъ пайваст карда, баъд онро ба оғози кори попурдӯзӣ мо оғоз мекунем, сар мекунем. дар асоси нусхаҳои қадима боз ман якчанд аз тахайюлоти худам нусхаҳои навро эҷод карда, омехта карда бо тарзи муосир, бо технологияи нав онро омехта карда дар якҷоягӣ он нусхаро эҷод карда ба рӯи матоъ, дар рӯи матоъ онро тасвир мекунам. ана нусхаи мо тайёр шуд. дар рӯи матои ширештор ман инро тасвир кардам. анакнун мо инро дар рӯи матоъ ширеш карда ба оғози кор шурӯъ мекунем. баъди кашидани нақшу нигор ва ба матоъ часпонидани он гулдӯзӣ оғоз мешавад. гулро ӯ тавассути машини махсус медӯзад. ба ҳар як тарҳи нави либос нақш, сифату ранги матоъ интихоб мегардад. ҳолатҳое ҳам шудаанд, ки ба як намуди матоъ моҳҳо нақш меофарад ва ё баръакс ба нақш матои муносиб меҷояд. дар вақти попурдӯзӣ чашму дастпо якҷоя кор мекунад. бо даст мо нақш меофарем, бо по идора мекунем ва бо чашм мо он нақшу нигорро назорат мекунем. барои як пироҳан омода кардан мо аввал чӣ хеле ки дар боло қайд кардам, аввал мо ба рӯи матои ширеш нусхаашро кашида, онро тасвир карда, баъд онро бо ёрии анин мошина попурдӯзӣ мекунем ва ин буд як қисми пироҳан остин буд. ва боз гуфтаниам ки ҳунари попурдӯзиро ман аз устодам Саноатхола ёд гирифтам ва
ягон устоде нест ки бешогирд бошад ва ягон шогирде нест ки беустоз бошад ва он кас ба ман бо меҳрубониҳо ин ҳунари попурдӯзӣ яъне ҳунари ёрмарӯдӯзиро омӯзонданд ва ман бисёр хурсандам ки ин ҳунарҳоро аз худ кардам ва тӯли 20 сол аст ки ман бо ҳамин ҳунарҳои миллӣ дар анамин хобгоҳи коллеҷи тиббӣ ба номи Юсуф Баширхонович Исоқӣ ҳамчун омӯзгори мутахассиси ҳунарҳои мардумӣ кору фаъолият бурда истодаам. ана ҳамин тавр бо майдакорӣ як либос бо намуду тарҳи зебо офарида мешавад. барои офаридани чунин зебоиҳо ҳатто солҳо кор мекунад. ба ана ин зебоӣ нигаред. дар ин асари афсонавӣ ӯ ниҳоли анорро бо шохҳову меваҳояш инъикос намудааст. азбаски пироҳанро мисли пари товус дӯхтааст, аз ин хотир товус анор ном додааст. ба либос мувофиқ зарузевар ва тоҷашро низ офаридааст ки ҳам тарроҳӣ, ҳам попурзанӣ, ҳам мӯҳрадӯзӣ ва ҳам заргарӣ дар якҷоягӣ асарро мукаммал намудаанд. муддати 1 сол ки ман ин асарамро омода кардам ва дар матои истифода бурда шудаи он аз матои парчаи қадима истифода бурда шудааст ва дар рӯи парча, дар рӯи мато аввал мо нақшу нигорашро мекашем. нақшу нигорро тасвир карда баъд ба болои ана ҳамин мато мо попурдӯзӣ яъне чакандӯзӣ мекунем ва дар ин асарам ман бисёр ҳунарҳои миллии худамонро ҷой додам ва бо дидани ин асар таби инсон болида мегардад ва ман он гулҳои рангоранге ки дар ин ҷо ман тасвир кардам бо ҳунари мӯҳрадӯзӣ аст ва боз ман дар ин ҷо рамзи анорро дар ин ҷо ман дар асари худам ҷой додам ки чӣ хеле ки ба мо маълум аст анор ин яке аз рамзҳои қадимтарин мебошад ва дар ҳунармандони мо бештар анамин рамзро дар ҳамаи ҳунарҳои худ истифода мебаранд. аз қадиму лаён ба мо мерос мондааст ва анор сердона мебошад ва рамзи анор сердона ки аст бисёр фарзандиро яъне бисёр фарзандиро ифода мекунад, мефаҳмонад ва боз ман бо дар ин ҷо ҳунари мӯҳрадӯзиро ҷой додам ки ин ҳамаш меҳнати дастӣ аст. барои анамин асар тайёр кардан ман 1 солу 6 маҳ омода кардам ва дар инчунин бо чӣ хеле ки мебинед дар ин ҷо зару зеварҳо ин ҳам дар муддати 4-5 маҳ омода кардам. аввал нақшу нигорашро кашида дар рӯи он мӯҳрадӯзӣ ва бо шадаҳои махсус ки дар ин ҷо мебинед бо сангу шадаҳои махсус инро ман дар ин ҷо дӯхта як зару зевари тоҷикиро омода кардам ва асосан ин либосро арӯсон барои базми хонадоршавии худ ба бар мекунанд ва имрӯз бисёр талабот ба ин мӯд зиёд аст ва инро арӯсон дар базми хонадоршавии худ ин либосро ба бар мекунанд. дар гарданбанди ин ман 3 то анорро интихоб кардам ва ҳамагӣ бо тоқию гӯшора 10 то анор яъне анор ки худаш чӣ хеле ки дар боло қайд кардем бисёр дона мебошад, серфарзандиро ифода мекунад ва барои анамин тайёр кардани анамин зару зевар ман зиёда аз 3 моҳ ман бо ёри анамин шадаҳою марҷону мӯҳраҳои рангоранг инро ман омода кардам. чӣ хеле ки дар ин асари ман мебинед ман бисёр рамзи анорро дар асари худам ҷой додам ва дар ин ҷо мебинед анорҳои пурра ҷойгир аст ва то ҳатто анорҳои чӣ хеле ки мепазад мекафад пурра шуда шири баландаш пухта ба итмом мерасад. ман анамин ҷо анори кафидаро чӣ хеле мебинед ҳар як донаи ӯ ба монанди донаи анор тасвир ёфтааст ва инро ман дар асари худам ҷой додам. ин бо мӯҳраю шадаю попурдӯзӣ ҳунарҳои халқӣ дар ин ҷо ман дар асари худам нишон додам. ин асарро бошад ӯ ба озмуни садранги чакан пешниҳод кардааст ва дар 6 моҳ омода шудааст. дар ин либос ӯ нақшу нигори чаканро офарида
توقی و زر و زیور را دستی تیار کرده است. واقعا چنین لباس در تن بانوان زیبای تاجیک نهایت زیبنده بوده به حسنشان تراوتی دیگر ضم می کند. کورته چکن من، کورته چمن من، در کورته‌ام شکفته گل‌های وطن من. و باز یک اثری که من در اینجا پیشنهاد میکنم با نسخه چکن است. همه اون مهنتی دستی من می باشد و اول چکندوزی چخیلی که دیده ایستید نقش و نگاری مینی، نقش و نگاری وطنی ما در اینجا من تصویر کرده. در بالای نقش و نگاری چکن باز مهره دوزی کرده شده است و چکن یکی از هنرهای قدیمی خلق تاجیک می باشد که این از اجدادان ما، از بیبی ما به ما میراث آمده است و امروز ما این هنری خلق تاجیک، یعنی هنری چکندوزی را ما امروز رشد کرده ایستادیم، با رشد داده ایستادیم. با دستگیری اساسگزار صلح و وحدت پیشوای معظم ملتمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جناب عالی امام علی رحمان سال 2018 29 نوامبر چکن به یونسکو داخل گردیده است و امروز ما بسیار از آن شادیم که هنرهای خلق تاجیک رشد کرده ایستاده است و این اثرم در آزمون ولایتی صدرنگ چکن اشتراک کرد و سزاوار جای اول گردید و امروز من به نهایت خرسند هستم که چنین هنرها را دارم. خیلی که در اینجا میبینید این هم کاری محصول کاری من است و برای آماده کردن انمین زر و زیور ما طول 3 ماه 4 ماه میشود که این را ما آماده میکنم و با یاری انمین موادها که میبینید هر یک دانه آن مثل ارزن بر این است. با یاری انمین مرجان و پیستون های مخصوص و سنگ های مخصوص برای انمین زر و زیور هست. ما این را آماده کرده برای اشتراک کردن به آزمون ها این رو ما در یک جایی که با کورته چکن تیار میکنم و از قدیم الایام هر یک دولت و هر یک ملت رسم و آیین و هنرهای خلق خود را دارد. اکثریت لباس‌های آفریده مطلوبه با طرح معاصر دوخته شده در آنها نقش و نگار ملی تجسم می‌یابند، یعنی او لباس اروپایی را با ملی آمیزش داده چمن گل را می‌آفرد. البته هر یک لباس با زر و زیور موافق آرا می‌یابد. مثلا این لباسی چکن از متای بخمل آماده شده است و نقش و نگار زیبای آن بسیار دقت جلب کننده بوده چشم را میبرد. از همین لحاظ این آفریده افسانوی صاحب شاه جایزه در آزمون اطلس و ادرس گشته است. همه این دستی است، دستی دوزی است با پیستون و با یاری انمین مرجان و شده و پیستون و مهره ها در اینجا من دستی دوزی کردم و این در آزمون چکن و در آزمون ولایتی اطلس و ادرس سزاوار شاه جایزه گردیده است. این هم مهنتی دستی من است. من بغیر از هنری پاپوردوزی، مهره دوزی، باز هنری زرگری هم میکنم. این تاجی که من در اینجا آماده کردم به اثر من موافقت میکند و این هم بسیار هنری زرگری، بسیار هنری میده‌کاری است. مهنت زیادی را از هنرمند طلب میکند و در وقت اول تیار کردن انمین اثر من اول شماری آن را ما باید دانستن لازم. وقتی که ما شمارش را از خود در یاد داشته نباشیم الکی نسخه ما بی‌زیب یا که ویران میبروید. همه این دستاوردهای مطلوبه است. او 4 مراتبه در آزمون‌های ولایتی مقام شاه جایزه را گرفته است و سال روان در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در دور نهایی در نامیناسیون مد و دیزاین صاحب جای اول گشته است. امروز من همچون هنرمند از این بسیار شادم که هر یک هنر قدر خود را دارد. هنر آموز که از هنرمندی در کشایی کنی نه در بندی. و سال روان 5 اکتبر که با دستگیری پیشوای معظم ملتمان من در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من در دور ولایتی در نامیناسیون مد و دیزاین همچون هنرمند و همچون علاچی فرهنگ جمهوری تاجیکستان شرکت ورزیده مقام جای اول را به دست آوردم و راحت به دور جمهوری گرفتم. خوشبختانه باز در انهمان آزمون من
مهارت و ملکه خود را یعنی هنری خود را که از نمودهای هنرهای چکندوزی، طراحی، زرگری و آرایشات برای عروسان بود. من در آنجا به نمایش گذاشتم و بهای بلندی اعضای حکمان گردیده مقام جای اول را به دست آوردم. امروز به من همان روز برای من یک روزی خاطرماند بود، فراموش نشونده بود، زیرا من به چنین موفقیت های بی‌نظیر را به دست آوردم و خودم را یکی از خوشبخت‌ترین زن تاجیک می حسابم. هدف از گذراندن این خیل آزمون ها، این خیل چاره‌بینا در آن است که ما باید تاجیکان عرف و عادت‌های ملی خود را، خلق تاجیک هنرهای ملی خود را از خود کنیم، به خوبی آموزیم و به نسل آینده میراث گذاریم، زیرا جوانان آینده هنرهای والایی بوده، آنها به خوبی آموزند. و باز میخواهم به دیگر دولت‌ها، به دیگر کشورها سفر کنم، هنری دستی خود را به آنها معرفی کنم، با آنها رابطه دوستی پیدا کنم و از آنها نیز هنر آموخته در عرصه جهان هنری خلق تاجیک را معرفی کنم. امروز این بانوی هنر در خوابگاه کالج طبی به نام اسحاقی شهر خوجند محفل هنرمندی تشکیل نموده به دخترکان خوابگاه هنر می آموزد. همه دستاورد و زحمت‌هایش را به نظر گرفته وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان او را با نشان علاچی فرهنگ سرفراز گردانیده است. طول 3 سال است که در همون کالج طبی به نام یوسف بشیرخانویچ اسحاقی تحصیل میگیرم. با برابری همین در وقتهای خالگی خود در محفلی که در خوابگاه مذکور تشکیل کرده شده است با راهبری استاد ما مطلوب نیاز و از نازکی‌های هنرهای مردمی به مانند پاپوری‌دوزی، زردوزی، کشت‌دوزی، زرگری که امروز نو عروسان خیلی طلباتش زیاد می باشد ما یاد میگیریم، یعنی بهره‌مند میشویم. پیشوای معظمی ما در هر یک برآمدهای خودشان تاکید میکنند که از ما هنرهای مردمی خیش آگاه باشیم و نگذاریم که آن از بین رود. باید ما جوان دختران به آن اهمیت جدی داده برای پیشروی این هنرها سهم ارزنده خود را گذاریم. مطلوبه حالا مگسترانتی فاکولته صنعت تصویری و دیزاین دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک باباجان غفورов می باشد و پیوسته می کوشد در هنرش نوآوری ها وارد نماید که این البته از تخیل بوی و ایجادکاری او دست می دهد. در آینده نقشه های زیاد دارد. او با آفریدن لباس های زیبا می خواهد در ترغیب لباس های ملی سهم خود را گذارد.